Ka Office Deputy Commissioner ka Ri Bhoi District harangkat kejitelang baka Nongpoh taung komiti komisi benta bandrakhe ya kajingdap banyopsan snam kajingyo lailo kari India ka Azadi Amrit Mohotsaf bat kumjuru kajing pediang ya kajingdap sanpos snam kajala Meghalaya menhakalai terik unai wing kala pynlong daga program halor kapang Felicitation of Waste Entrepreneur and Waste of Art Exhibition. Hagani kasi kakong RM Korba Deputy Commissioner ka Ri Bhoi District kawan bansim ya kabenta kum kakongsan haka General Kat u Project Director ka DRDA Ri Bhoi District ba je Kharsandi ki EDC lem kwe pat rengkat kinongkit kam ka Nongpoh taung komiti kinong hikai lem khina school ki balewan bani simenta ha katai ka program ha katai ka sila samru ik kusnam se kinong job ha ka Waste Entrepreneur and Waste of Arts Exhibition bat ya ka nam job ha ka dan baningkong bat balai layo ra da ka Saint Paul High Secondary School bat ha ka dan ka baar layo ra da ka Alpha English Higher Secondary School Nongpoh. Organik kam jile jile suba kam dah syong tan hakal kon komiti ke syong hasim simet jami ni devan sim kya gini nama kajing hui kajing suba komat kajing sat klan jami iwi nam syong dengan so men sikat dei habe dan lah hangi ne yo on perkat nama borok ki badan hangi ki participant badan hangi all of you pidang ka berita ha kaban penkui pensubaya kan di district jami pinkran ye kini nang penkui ha bosh nang pot thau kam tam pot urban area ngai tu blaya pi ba bat ki kong ki badan hame kajing trai sitam ke jong pi ni yo i bat ni snow po kajing kya jaga kam namar ham ni mia tang ki brio la jong mon de tan kum hash nong ha thau bayan tang ki nong shong jong ni ndre ne kalong lenti ya pai ba kaba ha tini ai tu blaya pi ye kajing trai sitam jong pi bat haju apor kani ta ni de ben bu ka thong ya la de banginang la batri kham ha kham jani